ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so po near Fire Brigade Shillong Haga lai potarik urisau arjar arhuai ki pajba na ki laitali ki constituency kata na Mawphlang na Mawryngkneng bat na Rajabala constituency kin yo ban jet ya ki nong mi khmat jongki syaka yeng dorbar tawan ka jela ki ban pendep ya ka shisnem tam ka badangsa haga ni ka samoi ka bamanta lahaban prolong ya ka election shiteng samoi hagi ni ki laitali ki constituency nakadaw ka jingklat no jongki MLA ki bala shajet haga election jong snem arjar khatpra kata uba center class sun uba mikmat ya ka Mawphlang constituency uba David Nongrum uba mikmat ya ka Mawryngkneng constituency but u Dr. Azad Zaman uba mikmat ya ka Rajabala constituency Laban kedau bau ba David Nongrum u MLA ka Congress na Mawryngkneng ula khlat no haga artarik urumpang arajar arpuai. Uba SK Sun MLA Shimet na Mawphlang constituency ula khlat no haga shipotrik unailur arajar arpuai. But u Dr. Azad Zaman u MLA ka Congress na Rajabala ula khlat no haga sautarik uluber arajar arpuai. Kasngi nyaw vote na kabenta kini ki laitli ki constituency kan long haka artarik unai wing arjar arpuai. Hagani ke election ki don khatlaingut ki Kyrtong, sangut na Mawryngkneng, sangut na Rajabala, bat laingut na Mawphlang constituency. Ki laingut ki Kyrtong na Mawphlang constituency ki kentup yo ba Eugenson Lengdo na kaseng UDP ubadai ru ukon jong uba SK Sun. Uba lamprang bla naga NPP uba de UMDC bamenta bat uba Kennedy si Kriem naga seng Congress u MLA barim ga Mawphlang constituency ki sangut ki Kyrtong na Mawryngkneng constituency ki kentup yo uba penyait sing CM jongga NPP uba de UMDC bamenta uba Highlander Karmalki naga seng Congress uba Erson Marweny naga Khnam uba Norbeth Merbo bad uba Arbiang Kam Kharsomat ki Kyrtong Shimet na Rajabala constituency ki don sangut ki Kyrtong ki bakentup yau Abdul Saleh jongga seng NPP u Ashahel D Shira jongga seng UDP u Kingston B Marak jongga BJP Karla R Sangma Kyrtong Shimet bat Kahashina Yasmin Mondal nagaseng Congress kabadai ka kurim jong Dr. Azad Zaman u MLA balaklat no. Satang katto kan isngi shua bakan longga election shiteng samoy tong ini apet menta ya ke Jingïoh vote jong ki Kyrtong nagitay ki laitali ki constituency hagi election MLA arjar khatpra. Mawryngkneng constituency house nem arjar khatpra kidon laifu arhajar Shispa khandai pesan ngut kinong tap vote, bat ki bawan ban tap vote bat ki don arpunyo hajar sanspa arpu ingut. Hagatai ki election uba David Nongrum juga seng Congress ulayo shipo hajar laispa laipun real vote uba Highlander Karmalki juga seng PDF ulayo nrio hajar sanspa nyo pulai vote uba peniait sing CM juga seng NPP ulayo san hajar khandai spa nrio pu khandai vote uba pen borlang mukim ulayo lai hajar khatway vote uba Moses Karbitai jongga seng Khnam ulayo shi hajar lai punyo vote uba Tori Taisan Karsati jongga seng BJP ulayo sauspa khatway vote bat unota shispa prapusau vote ha Mawphlang constituency kidon arp khandai hajar sauspa khandai pupra vote kibawan tap vote kidon arpun rio hajar shispa sanpun riungut uba center class sun independent uyo khatway hajar shispa nriu pu ar vote uba Kennedy Cornelius Kariem joga seng Congress uyo shipo hajar sauspa saupu sau vote uba penshai manik sim joga seng HSPDP uyo lai hajar khandai spa saupo vote u Dr. Don Kupar Lengdo joga seng PDF uyo lai spa khandai pu wei vote but unota pan ar spa khat khandai vote Rajabala constituency pat kinong tap vote baro house nem arjar khatpra kidon arp khondai hajar laispa nyo pun riungut kibawan tap vote kidon arp nyo hajar laispa nyo pungut hagategi election u Dr. Azad Zaman juga seng Congress uyo nyo hajar sauspa arpo vote
U Ashahel di Shira Independent uyo Nrio Hajar Sauspa Prapu Arvot. U Abdul Saleh Independent uyo San Hajar Praspa Khandai Puwe Vote. U Dr. Mirzanur Rahman Kazi Jongaseng NPP uyo San Hajar Shispa Nyo Pupra Vote. U Zinbaward and Sangma Independent uyo Shihajar Shispa Khatsan Vote. U Sofiur Rahman Jongaseng BJP uyo Shihajar Shispa R Vote. But unota Shispa Prapu R Vote.